bese bandleni ukuthula ukube bemfike elimabukabili bedothi hlubani lezo zikhali zenkosi bese linda-ke ngilinde ngithandaze bese linda ngithandaza-ke ngilinde ngithandaze sekubona lo mvuzo umalinda ngithandaze awu anilinde nilinde nilinde akabonga uNkulunkulu into enumisa isimanga ngoba ungathi uyayi-owna uyenza yasePentecost imjikele uyithole seyiqhubukeza yona konke igama lenkosi nawe kade ungalindele ukuthi ngaqubuka khona ivele akabonga uNkulunkulu ngitshela abafowethu earlier on today ngithi into emangazayo ukuthi lokhu kubizwa kwami akusukwa sesolweni elithize kuphela akubonga igama lenkosi akabonga uNkulunkulu lokhu kubizwa kwami kungokwamabandla onke akabonga uJesu ikhona bazalwane siyabonga kakhulu mfundisi siyabingelela kakhulu ngokuhlukana kwezihlalo zenu siyambonga uNkulunkulu ozivumelile kahle nibona kuyini enisenhlanhleni noma nibusisekile kodwa iqiniso lithi yimo obusisekile
inhloko igama lenkosi nento ethi bekufanele ngingene kulomuzwana ekhaya so that kuzofezekiseka lento engishoyo ukuthi ukubizwa kwami kungokwamabandla.